U večerašnjoj bujici na mreži, povodom 91. obljetnice rođenja doktora Franje Tuđmana, gostuje njegov savjetnik dr. Ivić Pašalić. Pogledajte što Pašalić kaže o Stipi Mesiću. Stipe Mesić je, nažalost, iako predsjednik Republike Hrvatske u 2 mandata, ali po svom političkom djelovanju bio je jedan tako cirkusant niže vrste. Što Pašalić danas misli o Ivi Sanaderu? Ivo Sanader je sa jednom mantrom, ne mogu drugačije reći, sa jednom floskulom, da nema cijene koju Hrvatska nije spremna platiti da bi postala članica Europske unije, opravdavao sve svoje veleizdajničke postupke i prikrivao kriminalne radnje. Hoće li se dr. Ivić Pašalić vratiti u HDZ? Onog dana kada se promijeni statut i kad se izbriše ta odredba, to je, ja bih to rekao, lex specialis pisan za Pašalića, ja ću potpisati prisjednicu i želim se vratiti u HDZ. Mreža TV vam predstavlja bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.